Kublai phi baro mta kasngi ngamut ban peni phi kumno ban shet do siar lokal hayeng klem muslim musla. Ngapendan kam upiat ing runsun sok menken bat sok marit kani kadi kadok baladat dan menta nga grind do dikini ingredients bara te ukarai ulak flut menta na the pnyang hangni ngapendan kam ni refined oil ngan ai no ya upiat runsun bangala dap grind menne Day ban king bha menta ngan bear sunrai bat chili powder di ban ai kendiat kenang ba biar rusun bat kin jimber jonga kinum ing bat kin I bah anda ka sedang rengat sa thep no kado ha ukarai nang ta saking bah saber no kamulu nang ta saking bahabiang de ban penrengat lut ya ka bami na kado menta kalau sedang long golden brown Devan the shimok hakado kenang ba kandup I bah namar kini kisiar lokal kilong kibajuat bahalada pimshat slam ngala the biang sekendiat namar bakajuat palat kado kala sedang tenam menta ni kala semabang bah ngala tenganja PUI baka kala sedang rengat ngakwa ban shet sebok ya kani menta ngaberi usla dunia bat dunia klau ngakhet nak peri kini bat ngayo tang hendiat tang bam lele tang bakala asma yubi kala biang menta kado kala I bat ngan khat no hakabul ka local chicken recipe jonga kala ibang bah te fila banyu I haka jingshet jonga mta kasni ngaklam ai muslim musla lada pis nguternat ban ba muslim musla fila ban beri chicken masala lani garam masala haka jingshet jongpi tang ba ngate ngabang gumne hi tingan bam lo bat ka jado ngan sa upload ba shet jado haka next video jonga Lada pis mo tena di video jonga, semoga ban subscribe, ban like, ban share.
But pila ban comment through ki video ayu ba pikwa abangan shna. Blay shibon.